unelibandla lekubitwa ngekuthi iCabula Church. Cabula Church has sparked conversations across the country for one reason: serving alcohol during church services. Some call it revolutionary, others call it controversial. But what's the real story? Today we sit down with the man behind Cabula Church to hear from the source himself. Fika ebandleni kungenwa ngabani isikhathi masifika sifike sicale sinathe noma silalele livi uqala kunatha. Mbanami bangiphuma iqiniso la uNkulunkulu. Noma lingathi lingakaqali leli livi la uNkulunkulu. Ngibona umuntu ukhala. Ude nequestion lo umuntu soentana lapha sitawude emva kwethu inkosi. Noma sekushumayelwa mfanami. Lapha. Leso mvele ikhululekile angifuni kube nomuntu lo angifuni ukuya lapha. Abona le ndzawo le ngiyakufa mfanami le ndzawo lapha eMbasheni. Ngikhule mnemasonto bamabili ngeke ngiwasho bomabili. Kodwa namhla ang32 nokubanika nje ukuthi shothi lapha siyakhona nendladla litaba nemfundisi. Kodwa utawuphuma abantu baye lapha kulesomvu lelinye lilakhiwa. Indzawo lencane lejika laseMbasheni ibe na 32 emasonto. Kodwa Uqale nini esontweni? Ayisangisathi nami sesithi isikhathi solongula kuleli sonto. Siyanibukela maswati lamahle. My name is Nombuzo Dlamini from the Times of Eswatini, and namuhla sikahoho eMbasheni lapho khona sitawuxoxisana nemholi Dlamini weCabula Church. Utasitshela kabanti ngesonto lakhe phinde sixoxisane nebamfu labalandzelako usonto lakhe. Hlalani nathi babukele emakhaya. Sawubona Nkosi. Kunjani Dlamini? Siyaphila Nkosi, siyabonga Nkosi ukuthi bongasakha lesikhathi ukuthi sitaxoxisana namuhla. Yebo Nkosi, singakangeni nje kuleli sikudele. Ngicela usitshele ukuthi sikuphi namuhla nala sihleli khona nje Nkosi sihleli kuphi? Namhla mbanami ngiyabonga. Bantu bami. Sembasheni mina ngigamane Dlamini Elmon. Yebo Nkosi. Chief babe Mvelase. Induna yami usikagane Dlamini. Ukahoho lapha ngikhuluma ngisethi khona. Nkosi. Umbanami. Okay Nkosi, lesi sihlahla nje Dlamini mawungasitshela nje ukuthi sihlahla sani Nkosi, sibonile ukuthi isomvo uvamise kulibambela khona la kulesi sihlahla, sisho ukuthini Nkosi noma nje nabona indzawo la ningahlangana khona? Bantu bami lesihlahla lesi sihlahla semkhiwa. Ngilapha nami ngabona ukuthi le ngiphume kona singabe ukuhlanganyela kuphi. Ngoba mina ngakhandwa ukuthi kwayena Jesu mangilathi isonto lakhe lokuphi bekahamba nje atshela abantu ukuthi uthini mvele ngikanti ngemuntu emhlabeni. Nami ke asikho simo sokuthi ngakhe isonto awuhlangana kwapha phasele sihlahla. Imvele seyivele ikhona. Mbanami. Sesingangena Dlamini kule sikudele lakhaya unelibandla lekubitwa ngekuthi iCabula Church. Ungasitshela kabantu ukuthi iCabula Church yini? Miyakhiwa nje ibukete tidzingo letitsini tebantfu Nkosi. Ngiyabonga mbanami. Leni bayisuka kanje. Ngilale nangilele kuvela umuntu logqoke njenganaba la nibabona bagubhedela benkolo yabo ubabone ngebuso. Okay. Angimbona nje umtimba wakhe lo muntu. Uyangivusela ngisimnene. Uthi-ke lo muntu uyangivusela. Yayathi imbongolo ngizike mleke. Tendane emhlabeni ngisimne silima ngayo. Phinde futhi kwesilili sikhaya ngayo lamani. eBhayibhelini yentando ngizike ngoba ngibutho umbutele ngadinga ngizike lifike lami eBhayibhelini lembongolo le yathola Jesu. Athola Jesu yebo. Okay ke ngabonga wena kunene kodwa
Lokunye lokwadiko ukuthi kwenteka kwalahleka imvu kumelusi betile 10. Nathi 10 nje walahleka yinye kwentekani laseke lami oqhake wathi shika lethi 9 lo melusi hamba ufuna lena elahlekile asike nakude ngithi khona lapho engqondweni yakho lwathi ukuthi yamdzinga uNkulunkulu kodwa iqiniswa silade athi mina etikho tikuphi tilanzi abe siyangifulathela mntanami lokwenzeka lapho ngaphapha manalokuthi kunebantu lebangalati ilizwi laNkulunkulu solo badala kepha ngenta njani ngoba lesalela seyishwela kini ubakhona balechwaleni bafundisi bayesaba kuya le matshwaleni bawufuna bawutshela labantu ukuthi uNkulunkulu uthini ngabo ngabe seke mfanami ube ngiyathi ukuthi tibanjwa ngalethi ukudlako nathi ukubanjwa ngalethi ukudlako nje ayikhona Impangala lesigangeni leti ngoba impangala tifanele tinkukhu lelihlaphe ekhaya nje ngivuke ekuseni ngidiphe ummbila tishi leti lesigangeni tiyatibonela angiphise tshwala tibanjwa ngalethi ukudlako ngabe ngotitshela ukuthi ukholele ngikwentile mbanami thetha ngamatubane namatima Tati ukuthi unomthombo le uselo mbili ophela ntuli lesihlasha sabanyama sonke lesihlasha lesi lethi impangela lesihlasha lembi nangithi ngikhuluma nabafundisi athi impangela sengithi mbambile bayani ngibambisa abafuni bathi angithi wena ubeka umbila lo mbila ngilotshwala notshwala siphela mina bekungeke ngitikhona ngitibise ekhaya ngaphandle kwalena kwalotshwala buyani nini nokubambisa lotshwala abananzabo lotshwala ngiyafike nishiye livi laNkulunkulu kuphela ekuthi lokuqhubeka kanjalo mntanami nangikwendile lokhu ngabe sengiyabuyela khona lapha ukuthi hey bakhulumile lo muntu ukhulumile ngetimbongolo timbongolo mntanami ngifuna ukuchazisa ukuthi angithi khona ngiyahlonipha lo munye ngathi lethi mfowethu uthi athi khonda sithixo nangicala lenkonzo nje kwathiwa ngibanjwe ngivaliwe lejele lethi mbongolo ngikhulumisa kabe ngiyahlukumeta bonke lethi mbongolo nje mfanami nangaleli langa nje leli tabe likhona ngemgcibelo etkhonela nokuthi ngiyathi tsanza timbongolo mfanami leyo ngithanda tadlala inzima lematima emhlabeni ngoba Jesu wasinakahamba ushumayela eveni laseJerusalem ahamba nabafundi bakhe wasina abafundi bakhe ngicelane kuleli dolobha labahamba ngicelane ngile nalana dolobha naliya na ukhanza sithole sembongolo sikhungile ngifike nesicele ngayisicela nababuta usukwende njalo bese inkosi yasinga nangempela bahamba mfana bafika khona Kepha Dlamini wena bo uvele ungumfundisi before lifike leliphupho noma mbosangabe ngumfundisi wabona ukuthi saluqala uba ngumfundisi maso umbulelekile Nkosi mfanami ngilunga mina lebandla lami laseJericho okay noma ngiyifa nje cela emaJericho emhlabeni abangeva ukuthi nje sengambi yaphela shongwami Nkosi so selikufikele leliphupho ucabanga ngani ukuthi asengethele libandla lami ukuthi icabula phinze mawakha nje ukuthi hayi ngidawupita abamfu kanjena kusuka kuphi konke lokho Nkosi usuka lapha ekuthini la abantu labahledile balibe ngilotshwala abantu bayacabula sengizike mina icabula church ngibadosa kanjalo nje lokuthi ngibabise lapha ngithatha ngosi crash le ngibabise lapha nginto batshela ukuthi uNkulunkulu ufuna lokhu Lisomvo ke uvamise kuba nalo nini
ngoba ngivile ukuthi alibi khona ongemasonto Ngidulela mnganami ngivele nje kukwenda kanye ngeminyaka lo tshwala buphisa ngobonke lobusuku obukhona ngisho usukalele abantu labangakana Mnganami nangakushela nje ukuthi uyangibona ngiguqela ngisebenzi lele nguhololwa inkosi yami eMswati mina ngibeka kancane njalo nje nasuka lapha ngihamba ngiyokulayela mina uyabona bonke lo imali yami anginezaba ukuthi lo muntu akanikeli akwenta enjani anginezaba lokunikela kodwa inhloso yami lokuthi ngisemhlabeni sengibatshelele iqiniso ukuthi uthini uNkulunkulu ngemuntu na ngicela ungitsheleke Dlamini naku ngiyafika uma kufika ebandleni kungenwa ngabani isikhathi masifika sifike sicale sinathe noma silalele livi kufike kwendakaleni nje naku ngiyaqala kufika ebandleni namuhla lokufika nje mntanami ngemgqibelo nje mina ngidawukhipha itulo ngibeke lotako ngigqibela ngiyafika kuwo ndawukhipha itulo ngitibekela khipha amabhakede etshwala bami bemagani ngabekela qombothi ngibekela bese kungena inkosi okay ngiyawuphela nga3 mawufika ufike uhlale phasi uthathe inkombozi yakho unathe noma uqala ulalele live umele ukuthi liphele live bese ngikhani uqala kunatha mntanami lapha ngikhuluma iqiniso la uNkulunkulu noma lingathi lingakaqali leli live la uNkulunkulu ngibona umuntu ukhalapha kude le question lo umuntu sokwentani lapha sitawudla emva kwethu inkosi noma sokushumayelwa mntanami lo yapha leso vele ikhululekile angifuni kube nomuntu lotawuthi angifuni ukuya lapha ngoba uyelwa umuntu uyasuka uthatha inkomishi abeqoqo uyanatha kube nebamfu mfundisi labathi akunathi utshwala ebukhoneni baNkulunkulu uthini kuloko ngoba lathi malivela lisomvo lecabula kwathiwa akwendiwa lokhu phambi kaNkulunkulu especially enzaweni la kuthiwa khona uyabidwa ungathini njengaloko ngikutshelile mfanami ukuthi dibanjwa ngalethi udlako nami labantu kuze ngibone ukuthi ngifuna kubasusa angeke nje nawe uyele emlungathi usile emfuleni embulusi usiyobhedwa bathi fish ungakafake inako umsundvo ngifuna ukuthi lekhathe wena sonotshwala abafundisi ngoba inhloso yami ngifuna lokuthi bathi la kufika lokufa bangathi abathi lokufa emhlabeni othiwathiwa kodwa beva behluleka ukuthatha leyo order amen wathini umcabula church emhlabeni akasho ukuthi uNkulunkulu asifuna indlela iphelele lapha etshwaleni manje mfundisi mase ngifikile ke lana ngoba ushido ukuthi lena uthi preschool yebo ba graduate nini ke bamfa bakho kuye primary uyabanaka yini ukuthi mina nje nginginombuso uyambuka nombuso ukuthi sofikile seyinyanga solukhona soliyacabula solo awuyibona indlela le ye primary ukela nje mfana angigraduate kusukela nje ngayiqala kodwa munye walama labantu la asethi la swathi choose la isondlo lakhe so akhethela lakhe lisondlo bese esomveni lakho ngoba uthi useJericho wena bakuthatha kanjani lokhu nje angifuni kubona angifuni kubona ngobe lento nami le angivelela ngabatshela ngathi angathi usengivelelwe yini kube mina ngithunyelwa ukuthi angiyofuna lethi lahlekile ukuthi ngathi bamba kanjani bafundisi bami bangithanda nje kakhulu phela nangaphambuka ngento lokubi lokuphambanela isonto ngilapha bawungibona khona sengqolile kwanyalo basaku kube mina ngishumayela abantu ngisebabuye la uNkulunkulu yabafuna mfana angifuni ukubona baseJericho kulabanye inkosi laba benemibuto malivela sonto babuta ngithi kulamanye amasonto ukhanza ukuthi kunabo Sunday school bayaya bamfunde bamfana esomveni la ecabula bamfana bavumelekile yini abavumeleke abedi ngaleti zafute ukuthi bangaboni badali mabanatha noma mina nje mfana nami lapha ngikhuthatha nje ukuthi bomakoti nje labanganga bangibafunda
Okay. Ngifuna bogogo nabomkhulu. Kungabe kubangelwa yini lokho mkhulu? Asesibekise nje kunamagodi lomncanyana naye ule eBahrain. Ngakha yini. Laba lebhaleni ngabo ngibafuna ukuyila batothola iqiniso. Kodwa nje ke mina angibafunele ukuthi ngakha ini kulabantwana. Kube na uhulumende uthi bantwana yize mfana nami livile enkosi ukuthi bavumelele bete kuye. Umbuso wezulunge bapha. Angifuni xabana na uhulumende mina bese ngithi bantwana banasethwa emhlabeni. Badava ngabogogo wabo labomkhulu le esonfweni bekhulunywa ngani. Uthi Sunday school yabantwana la. Ibukela abadzala. Ibuke abadzala. Lokho sowuthenzile njengahulumende umuntu lovamise kushumayela ngekufuna ipeace eveni ngabe lokho kulethwe yini mfundisi? Mfana ngithi nangihleti nangisengicela kuthula emhlabeni. Angathi ngibinga ukuphuma kabi nenkosi yami yakhuluma sicela siyibambe sokuthula. Mfana nangibuka umhlaba sowude ukuthula umhlaba. Ude ukuthula umhlaba. Namhlanje sizala sithuka. Yekuthi nemhlabeni kwentesha. Angathi noma ngangena yini. Yeah, ukhona. Ngene nje mfana nami ekuthini yabona nasicela kuthula. Kunye abantu ukhanza ukuthi babili labaphethe live ngelive baqabana mfana nami ngibonga guide ukuthi naso ngiyaphambuka baqabana emva kwaloko mfana nami bese kunyatheleke emalungelo alabaningi kulesiswane loluthelwe namhlanje lolunye lufeswini uNkulunkulu bekawudalela ukuthi loluswane lolu kunelwe yaba prime minister noma kuyabawo yini emfene kodwa ngokuthi labantu ababili bacabene abakhoni hlala phansi kanti lolutolo namphana nami noma engangoneli inkomo tami tidle emabele angithumele umuntu ngiyaxolisa ngame ngunyasele kabi efeni lakho sicela ngokuthula kungako ngicela abaholi bemave ukuthi mina abasiphe ukuthula emhlabeni ngoba ukuqabana kwabo bababili babathathu bangiseveni ukele kanjani lo nganamsebenzi kungako bese ngithi ngicela kuthula emhlabeni ngicela kuthula emhlabeni baholi abasinike ukuthula hayi ukuthi ngobe uNkulunkulu wabathumela ukuthi uyawuphatha lelo life wabe sewuthi uyawubulala bokati netinja nayini lokukhona emhlabeni kwaNkulunkulu lento le abasiphe ukuthula nabokati bethu netinja tethu tingafi nje lula ngokuqabene bona bobabili cela kuthula emhlabeni ngeke uva ngako ngithi nje ngicela kuthula emhlabeni hayi kuphi ngicela kuthula mfana emhlabeni uNkulunkulu asifide sitilwane takhe khombe nosithi la ngiyaxolisa kokubisele emva mfana nami lethi impongolweni ade ngiyaxolisa kulomnyaka ngabona liphepha libhaliwe ngithi leli phepha timbongola tibulawe emhlabeni ngoba labalichame khona kushajana ngaba nembubuto ukuthi ngibani olophilisana nentalo yaNkulunkulu ngobe naNoah ngesikhathi sakhe kwathiwa ngathi akabuthe etilwane atifake akachwesanga intalo yaNkulunkulu akubutha konke wafaka nalamuhla ngiyeva mfana manje imbongolo bathi labanye akuthathwe imbongolo tinikwe tingwenya tinikwe amabhubesi ngibale lo mmelelana nandala uNkulunkulu emhlabeni kwabona abantwana bakhe ngeke ngisho ngithi akathathe labantu babakhe awubanika tingwenya kodwa ummelelana nandala yaNkulunkulu lekabele kanenhloso uNkulunkulu ukuthi inja ngidalela kuthini emhlabeni so uthi ayithatha uyophuwa tingwenya umelelana naNkulunkulu umphoqe ngani noNkulunkulu
Ngako mfana nami sengibuyela lapha ukuthi ngicela ukuthula emhlabeni. Yembungwane nje yadlala indima lamathima kabi. Ngobe kulethi tsatayo taJesu emhlabeni sinokuthula nje lapha kaNgwane noma emaveni imbongolo mfanami. Lebathi bahlethe emagedini bathi sasesibone ukuthi lo Jesu lebathi uyethu utawungena ngakuphi. Yamfihla lembongolo mfanami. Ayimfihlile yangena naye lokho ngibosho ukuthi uyangena la kodwa wamangala sokungekhazi uyashumayela. Ungena ngakuphi ngeke ngembongolo. Ashumayela mfanami. Bamnanzi kube mfanami emhlabeni bantu bayeva ngabayeva ngoba mnanzi ngempilo yembongolo ledlala ngoba athi kube icetsi acethe lokushumayela baphinde bashayela tibo offer ukuthi utawuphuma ngakho phela sesibona. Jajuliswa ukuthi Jesu wasinaka hamba wathi anginichini wodwa sengiyahamba sengiqedile umsebenzi bengothunyelwa kubani sengiyahamba ngiyakulo ngithumile kodwa nginishiya nodwa nginishiya nokuthula emhlabeni. Befika lifu lamthatha lahamba naye base bahlabela ukuthi labanye abambonanga nangwe yesithele mafi yawaphuma imbongo lathi yawufika le hayi angekho mfana nalibhantshi lakho nje lawuligcokile na ungafa wena bese kubantwana bese balithatha balikhulisa phansi lebeligcoka ngaka lithanza kwaye bangahloniphi. Sele bafundisi bangibambise ethi kwembongolo hayi ngiyayikhonda ngiyayihlonipha lathwala lomkhulu emhlabeni. Noma yinja kube uJesu nje wathwala inja nale nja ngiyayihlonipha. Yebo Nkosi. Kodwa ngeke ngihloniphe info ngithathe nje inja ngiyibeke embili ukuthi ngihlonipha kwendlula imbongolo yathwala abani leja. Umbongolo ngihloniphela ukuthi athwala lomkhulu alethi sokuthula emhlabeni. Ngiyakuva mfundisi. Azingushilo umbuto wakho. Uthinzile mfundisi ngekucabana kwalababili. Tshwala kuvamise kulesikhathi samanje la kukhulunywa khona ngekubhebhetela kwekuhlukubetana kwabantu lababili kakhulu abathandzanako. Kuvamise kubonakala ukuthi kuba netshwala ekhathi kuloko. Kulokunye ke sibonile mfundisi basho ukuthi bakungancipha lo tshwala nalama cases lawa angancipha. Awukuboni kukabi ukuthi maybe labanye bangasuka lana banathi lungakhanza ukuthi lena sebasithela sebayalimatana mfundisi. Mbana kethu ngiyawuthanda lo mbuto wakho. Yathi mbanami ngikole ngiyokusho lapha ukuthi na ufika ekhaya udlile iba nokuthula. Likhale lihle mbanami. Akusilo likhaya lokuthi na uqhamuke ekhaya kubaleke inja kubaleke bokati. Lokhu nawuthi umkhulu noma ungogo udlile uyahlabelile abantwana bajabule ubuye mkhulu udlile bajabule kumele ukuthula. Masuthi kube ususole ipalishi lakho utafika ekhaya ushaya abantwana labanganasona. Siko lokho. Ungako ngifike tshwala lomunye ngidawubekisa ngenkosi yami leyakhothama nayithi uyathina usenkantolo wena bowutsaki kulicala lemadimo ubonelani wetshwala. Bovela unenhloso ukuthi la ngiyale ngiyakubani ngiyobentani kuye. Hayi futhi emabhaleni nje siyonatha nginenhloso ukuthi le ntombazana yale leyadla imali yami namhla ngifuna ukufaka bese ngiyibulala nenhloso. Ngibona abantu umbatana nawe hayi khona mana asathandazi. Sekendeni manje athi imali ebutela bafana nto emva kwaloko naye shona. Beka mbana. Manje uthi wena kusuka kuyinhloso before lo muntu ayele eBahrain abangaphoqi. Nalabafana ke mfana basebayekele nana ukuthi wena nje kube ngihlethi nawe ngikuthembisa ukuthi akuyise euniversity umntwana bandla ngikwadi ngiyabhadala sengicethile le emva kwaloko wena
so le university so ubona labanye seyangishiya bayoshada ho nala labaduna nje sebacabanga no usponsor sakuphi wena usponsor sakuphi lo mbalo lomlingane mwalo usaka university usponsor wena uyekela kuthengela abantu babakho ukudla nomfati wakho unika into obadala usayi university noma ungayithatha vele la ungathi nje apha station na imali umkhulu ugibela ubheke espeak ungayekelelani ngeke ngiyekele amen ubeka mfana yebo mfundisi bese ngifuna kubuta ukuthi lamangweni mawucala nje ucala libandla lakho bamvu bathini kakhulu naba labanganathi bathini noma bakusupporta njengemango mfanami angifuni ukubona maye ngangikhuluma siphosiso uNkulunkulu angikhuluma siphosiso nje nangingasi kunemfundisi khatha lokumfanami nakubomakhelwane kunabafundisi bathi bayiva mana singe hlanye singasuyimana bakhona lapha nje mfanami kune bafundisi ngibacelile ukuthi ngalomgcibelo abantu ngibambisa babuta ke labantu nje ube kunetshwala khohlwa ngetshwala ngicela ukungibambisa nje nelokufika kwakho ufike nje indawo uthike asenembe basalwane nangu umfundisi uyashumayela legama lomtafela ubengcele ncane yawusita lamunye kuNkulunkulu cha nangemgcibelo nje mfana mncela ungethi ukuthi abakhanza abafundisi bemasonto bakhona batongibambisa ngicela lokubanjiswa mina basibo bami labantu bese kulokunye mfundisi bebakhulume ngekuthi ukuhluba sita bamvu uphinze ngekwesintu ngabe kuqiniso lokho angakubalekele inkosi ngoba ngiyakusebenzisa lokwesintu mfanami ngoba uma njengami nje kusho uhulumende akafuni usebenzele ehlathini ngeminyaka ngiyathela uNkulunkulu ngithelela ukuthi nginelwadi loluthide ngesihlahla ngiyakuva mfundisi bese nje sesivala mfundisi yini maybe sengathi mlayedo lo ngathanza kunika eMaswati kakhulu lawo la khona lengaphandle la ngakambuleleki ngebukhona baNkulunkulu laba khona lemabhareni ungathini nje kibo mntanami ngiyabonga sisi ngiyangufisa kwemhlabeni Nkosi yami kukhona isikhathi lapha kawufika isikhathi kube madimi emhlabeni asithi nasifika lesikhathi sikukhanze umemukele uNkulunkulu memukele futhi ngicela ungabothi la ubuka mina noma na ubuka lomunye umuntu bese amjaja lalela lele kakushoko ukwente ungathi uyashumayela loya kanti nasatshwala Nkosi yamthatha lele kakushoko nangathi nje mina kanti ngishumayela nje ubate inkukute bami bemangweni ukuthi uliqala kubate inkukhu soyayekela ke wena lokuba lethe inkukhu uzuzile ngalabo bowutakufa phela ekubeni lethe inkukhu nokunye ke mfanami lengakwendlulisa uyade ngiyacela emhlabeni angathi impilo ndawubeka kabi mani Nkosi yami but angiqolele yathi ndawubekisa ngabashayeli mfanami kuba ngimholela beceleni nasemasontweni kuba ne-founder nakubona le-founder mfanami bese ukukhanza ukuthi lo mholeli thiwa kangaka nje leti moti lapha enako emgwaqweni uthatha ichance ukuthi asenginike lo mholeli esashayela labafundisi ngibafaranisa na driver mina yathi nje ukuthi kuba nemuntu lobe nesiphiko lekamphiwe uNkulunkulu ukuthi hamba emhlabeni noma namhla ngehlela kuwo ukuthi vula lisonto
Yasuke lo ngamangameli noma lo bishop. Kunemshumayeli wakhe. Bese sothi mshumayeli asifune ama branch. Yasuke lo mshumayeli yovula ibranch lapha. Emva kwaloko siva tindzaba timasonto mfana wami ngivabuhlungu kakhulu nje mina bomengameli nabo babishop ngiyabaqela kube kuya ngami ngangisengalenye ngasekukhushukile emhlabeni kuyothandazwa kunathi gigaba lithi khona emhlabeni kuthi ngabe solotentiwa ngabo noma ngilabaholele babanika ukuthi wena mshumayeli sovuthiwe hamba ovula isonto lapha Mshumayeli akazange abe lelibito kuNkulunkulu ukuthi uyaqualify ukuthi akalivula lesonto lolo libito ngilo nawe lo mshumayeli sowisele truck lapha angizongiholele mina sokusolwe bani emva kwaloko nje nami nangathi ngiyovula icala la church lapha bese le moto seyawa awuthi wani nonse singale cala la church man ngimi lengihlulekile kuthi lo mfana lengithi mina kovula le branch lapha mbamba unantithiyo lenjani unako indlela bengithunywe kona mina emhlabeni na ngiyacela baholi bemasonto kukhushukweni ensabeni kuyothandazwa ukuthi inkosi seyilahlekela kuphi yabona mfana nami na ubona liphoyisa lingene ekhaya uqedwe ngamajubo ngibaleke ngoshona ngalo ngoba ngingathi usalithi imali ntongobo uthi la ngibona umfundisi ngigijima ngumhlangabede mina uthi ulethe kuthula namhla ndawo yakuliphi lesodvo ngoba naye sokumele sengibaleke hayi kabi bafundisi bami baholi bami seyilahlekile lekelani kunika abafana imoto ukuthi bayishayele kanti lolibito alukho kulo mfana lukuwe nawumendi ngingamqila mfana nami nokuthi awu akamana nciphise lo lelizinga lokhu uhamba lapha lisonto uhamba lapha lisonto uhamba lapha lisonto uhamba lapha lisonto akuhambe kahle ngingakakuvali nje kuloko mfundisi awuboni ukuthi ngabe maybe babuka lelinani lalabamfu ukuthi hayi lana sebaningi labantu nala somfundisi bagcwala kakhulu bese bayamvumela naye lona lothi ucela nje manje bamsekela indzawana abeke ibranch lakakhe yabona lendzawo le ngiyakufa mfana nami lendzawo lapha eMbasheni ngikhule mina emasonto bawamabili ngeke ngiwasho bomabili kodwa namhla ang32 lendzawo lencane kangaka nokubanika nje ukuthi shothi lapha siyakhona lendladla litaba nemfundisi kwentiwani kuthi awuphuma abantu baye lapha kulesomvu lelinye lelakhiwa indzawo lencane lenjeka la yaseMbasheni ibe na 32 emasonto kwentiwani isola labasembile banika imvume yokwakhe emasonto hayi khona baseyibabuka ngiyaxolisa bengidawungena nakuna lendaba yasechwala ngiyaqolisa ngeteleleto ebudalo chwala sebayasigila sebuningi kakhulu lapha emhlabeni ngiyaxolisa ba nengivako ukuthi sebayasigila uphuma endlini uphumela ebhaleni kodwa ngiyaxolisa ngeteleloko nithi nenansi simathuba emsebenzi kodwa naba nje nami ngibalanza lechwaleni ngisababuye lapha bathothula uNkulunkulu usukhona nangabe ninenanzisa lamabhala kangaka kwente njani ngisho sodawufana lokubita labantu ngoba phela bayangeteka ngale mina ngiyababita lapha hey bangeteka ngale angisho ukuthi ngibana lokuthi bantu ngobe emfana nami batawuthi labangivako uyo phela sibona umsebenzi kodwa hayi khona
sokwenteka kakhulu mfanami. Ngigcina mfanami ngithandazela live lakithi kuSinkulunkulu. Amanye baholi bami abanike amandla uNkulunkulu emhlabeni kusini. Lobuholi lobuqotho kangaka bangesuki kubo. Bangakopi futhi naloku kwenteka kulamanye amafu. Bathunyiwe uNkulunkulu ukuthi eSwatini lelive niyawulihola ngebuqotho. Noma ukushisa noma kunjani. Ngiyalibonga abaholi balelive ukuthi ibambele ningathengeki. Ngiyabonga Jehova lona amandla ekugcina nje lendlu lakithi akalithuthukise nabafundisi bakithi bashumele kuya kuNkulunkulu bangahlukisi abantu ngoba ngokuthatha iqiniso mfanami lelive liyawuphinda. Amen. Amen. Mfundisi siyabonga kakhulu mfundisi isikhathi sakho. Kusemukela Sibaka Times. Mr. ufunza nje nathi kukwati kwefu ncinyana but namuhla sesifundzile sengiyathi nje ngitayihlonipha nami imbongolo mangiyibona emsebenzini wayo la iwendile emhlabeni. Ungathi uyayikhoda ngoba Ngikho bathi nampa nami mina ngiyakhoda nje bengiqhazile ukuthi angikhonda mina imbongolo ngiyayihlonipha ukuthi yadlala insima emhlabeni. Siyabonga mfundisi landzaweni yaseMbasheni lapho besikhulumisa umholi weCabula Church nyalo sesinema members akhona eCabula Church. Ngalana nginabhuti bani? Boy Lamini Ngalana nginabhuti bani? na Paula Ndwandwe. Ngicela ningitshele kabantu ukuthi nini naqala nini eCabula Church solo naqala kuta nifunzeni ni perception labanayo bavu ngaphandle ihluke kanjani kunaleni kutfolako ekhathe esontweni. Qale ngala. Uqale nini esontweni? Ayisangisathi nami sesithi isikhathi solungu la kuleli sonto. Futhi lingiphatha kahle leli sonto. Ngoba likhombisa umdali la kacala khona kwenta tindlu. Uthi yena nakaya kubantu wahamba ngani. Ngembongolo. Lokho kukhomba ukuthi yena lo umbishop wethu waba nalesibono ukuthi umbono lo wafika kuye naye asichazela ukuthi wayelele kwafika umbono kwekuthi la kuleli sonto kufuneka ukuthi siphethe imbongolo kudla ngoba lona lelisonto ngilo lelasendela kwekuthi sitokhona ukuthi sathi ukuthi umdali wethu ngilo uNkulunkulu. Emangweni nje bamfu bakuthethe njani ukuthi uda esontweni kuyendeka ukuthi unathe tshwala kubamfu lohlala nabo? Hawu bede nalencane inkinga ngani ngoba lelisonto alide inhlito lembe kude labantu bonke umuntu ofika lana ufike ajabule nalomanga uyajabula ukuthi labantu abababe sebahamba bayokuganga ngenxa yokuthi bahleli indzawo ebacocekile la kuleli sonto sefike sihlale kahle ufike ujike uye ekhaya ujabulile awubese ucabanga ukuganga ngoba umuntu ocabanga ukuganga lo suku angekho la kuleli sonto. Nkosi Lamini. Yebo kakhulu. Mbuzo. Wena uqale nini lapha esontweni eCabula? Solo ngaqala licala lo. Lokungijabulise ngaleli sonto yini ukuthi lento leyabona uBishop wethu ukuthi imbongolo yabeqala kude majidi 6 la gijelwa wagijela imbongolo. Leso silwane shokuthi sibusisekile uNkulunkulu ngeke samlayisha. Saba naye ngiko lokumchazela ngalesonto ngalo kakhulu. Lapho khona uhlala ngakhona emangweni bomakhelwane wena awukase uze ubhekane nebamfu labathi uyelana esontweni unathelana esontweni ngoba bona maybe baya emasontweni la kunganathwa khona? Angake sengibhekana nabo sengingaba nje ukuthi umuntu ucabange mina ngcono ukuthi kungcono lokuthi ngiyele esontweni la ngidawukhona kunatha khona. Betha uNkulunkulu ngimade kakhulu ukuthi wabaye usicala nesiphetho sempilo. Masonathile nje maybe seningachazela mina lekungazange sengide esontweni. Masonathile uvamise kuweva yini amavesi angena noma nawe uyadibuka phela ukuthi hayi ngathi sengithatha kakhulu angisalaleli ngade ngicela ngakuphi?
Mina ngiwathatha onke ngoba nje liyasho livila uNkulunkulu ukuthi elekugcina inani enkosini nasemandleni ayo kuze into khona ukuchubeka nempilo niyembili sigcina kuNkulunkulu lamavi lawo ngolakukhuthatha wena la kwenta ukuthi ungede wakhona kwenta letinye tintfo letikabi kuze kuthi kwathi ukuthi impilo nalo ngimati nalo nangimati nangabe aswelile ngimati ukuthi uswelile nangabe lona ngiboya ukuthi ushoda singo ngiyasithatha njengolo nje nasi nato titafike tidlato nazi nje ngisiphethe sikhona kufuthi nato titawuqhubeka tidle nalamangweni bantu bonke bayakubona lokho ukuthi cha tiyadla nemajodi nemathanga konke kubeka tidle khona la lokusho ukuthi impilo sizama ukuthi siye kuphi embili ngempilo ngoba bantu sibantu sehlukahlukene lo munye uyaye athi hayi labantu laba benda info lengasiyo kanzi lendvo labanye lebakungala kulomfundisi wethu lo bayabona ukuthi basiyakhona lokuchubeka nalempilo ukhona kungede wenda info letikabi ngenxa yokuthi lana ngoba lamavi onke lekafundi vako wafaka la kuwe kwathi ukuthi nawo takuphilisa philise nalomunye futhi nawufuka umtshele ngawo wena Nkosi wena uvamise kuva yini noma bese uyanciphisa ukuthi hayi sengithatha kakhulu ngala ngiyeva mina emavele uvele ulela kusho kumnakethu lapha kuliqiniso ngoba thina basatha ngakuthi singqabula bacabanga lo kansi thina siyashare thina noma singabe kodringa ngeke ukhanze ukuthi mina sengithethe inkomishi ngathi asengiyiwasha thina sitanatha inkanye lokusho ukuthi thina sihlangene united konke lesikudlako sekudla kanye kanye ngesichwesane uthi sekunathe lo sengasula umlomo nikanye kanye sikanye kasimunye njengoba Jesu naye bekamu ngokwena ngemgcibelo siva ukuthi indabeni nemicimbi nikatseni nje ngalo ngiyabona ma-smiles makhulu ngibonile umdram mkhulu nami ngangiyahleka nami ngangijabulile but nikatseni more than anything kulomgcibelo mlodako kulomgcibelo sikhathawe ukuthi ngosami laba ngakhona kusupporta amane basupport ngelive la uNkulunkulu sivele nsonke sidabe sikhona ngiyo indlela ethu le vele Jesu akasawe sakhe lokho lethu ngilolele nako ukuthi ukhona lo ufuna kusupport siyacela mane pete emaswati bonke even lokho lelive laseSwatini nekwendlula kule laseSwatini nakulamanye emave bamane bakubone lokho ukuthi cha eSwatini bayakwenda info lenhle lefana nayi ukuthi bakhumbule umdali bahleli phansi kwesihlahla bakhulume ngaye imbongolo litabe dikhona lana batibona ukuthi le mbongolo leyagijwa ngomtsala nadi dikhona ditabe didla khona la phambi kwabo so ke siyakhuthatha konke emaswati Nkosi yami ukuthi mane onke nalabanye labaku bete batosupporta kuze kuthi lesonto lichubeke liye embili ngoba alinokuchubeka nangabe nasi sisodwa sitawutsinga ema-support lapha nalapha. Siyabonga kakhulu isikhathi senu senidivele emaswati lamahle kuma members akhona eCabula Church.